Hvala svima koji su glasali na anketi za ovaj video. Svaki od ovih videa će nekada biti snimljen, ali ćemo se danas bolje upoznati sa Kakashijem, jer je on ipak pobjedio. Svi mi znamo ko je Kakashi Hatake, ali mnogi ne znaju njegovu punu priču. Svi mi znamo dijelove njegove tragične priče i svi znamo kako su njegovi najbolji prijatelji završili na kraju. I također svi znamo da je on učitelj glavnog lika, Naruta Uzumakija, ali mnogi ne znaju dalje od toga ništa, naročito dijelove njegove priče koje anime uopšte ne pokriva i o kojima saznajemo u raznim novelama koje nisu animirane. Zbog toga neću puno pričati o onome što smo vidjeli u animeu, nego ću puno veći fokus stavljati na manje poznate dijelove Kakashijevog života. Hajmo sada pogledati kakav je to tragičan život imao Kakashi Hatake. Prvo poglavlje. Kakashijevi roditelji i rano djetinjstvo. Kakashi je izgubio svoje roditelje i ostao je siroče još kada je bio malo dijete. Majka mu je umrla dok je on još bio beba, a otac mu je počinio samoubistvo par godina nakon toga. Kakashijev otac je bio Sakumo Hatake. Sakumo je bio izuzetno talentovan general u vojsci Konohe i imao je nadimak bijeli očnjak Konohe. Tokom drugog svjetskog shinobi rata, Konoha je vodila mnoge borbe protiv sela Pijeska i tu se Sakumo najviše istakao, jer je mnoge bitke njegova vojska pobijedila, zahvaljujući njegovim talentima kao general. Sakumo je čak bio taj koji je ubio Sasorijeve roditelje. Jednog dana je selo Pijeska započelo najveću invaziju na selo Lišća u historiji i jedini koji su stajali između Pijeska i Lišća su bili Sakumo i njegovi vojnici. Sakumo je mogao da žrtvuje svoje prijatelje i da spriječi vojsku sela Pijeska, ali on je odlučio da su životi njegovih prijatelja mnogo vrijedniji od njihove misije, pa je odlučio da njih spasi, ali je zbog toga vojska sela Pijeska probila duboko u zemlju vatre i Sakumo je time osramotio i sebe i čitavu Konohu. Zbog ovoga su svi zamrzili Sakuma, jer je samo zbog njega Konoha zamal uništena. Čak su ga zamrzili i oni prijatelji koje je spasio. Ovo je bilo previše za njega i počinio je samoubistvo u svome domu. Njegov mali sin, Kakashi Hatake, je naredno jutro pronašao svog oca, kako leži mrtav na podu. Kakashijevu majku nismo do sada nikada vidjeli, niti znamo kako se ona zove, jer je prirodno umrla kada je Kakashi još bio beba, ali to sada ne znači da ne znamo baš ništa o njoj. Možemo vidjeti da Kakashi u borbi često koristi pse koje priziva i Kakashi također ima nos koji je dosta osjetljiviji od Kibinog nosa. To nas može dovesti do jednog zaključka, a to je da je Kakashijeva majka najvjerovatnije bila član Inuzuka klana. Nakon smrti njegovih roditelja, Kakashi je sada u istoj situaciji u kojoj će Naruto i Sasuke kasnije biti. On je sada dijete bez roditelja, kojeg niko ne želi da odgaja. Kakashi se vjerovatno našao u sličnoj situaciji kao što će Naruto biti. Nije ga ni jedan dom za djecu želio primiti, jer je njegov otac najveća sramota u Konohinoj historiji. Također jer Kakashi nije bio nikako bitan, kao što su na primjer Jinchuriki i Devetorope lisice ili posljednji Uchiha. On zbog toga nije imao privilegiju da ga Hokage odgaja, kao što je Naruta i Sasukea. Zbog ovoga je Kakashi od svoje 4. ili 5. godine sam živio i sam je sebe morao odgajati. On je tada sve školi posvetio, jer mu je to jedino preostalo u životu i jer je to jedino mjesto gdje će ga barem neko poštovati. Kakashi je bio toliko talentovan i posvećen školi da je završio Shinobi akademiju i postao genin sa samo 5 godina. Ovo zadnje trebamo opet ponoviti. Kakashi je sa samo 5 godina priznat kao sposoban vojnik i primljen je u vojsku Konohe, a ja sa 5 godina nisam ni išao u školu i čak nisam znao svoje ime napisati. Ali ovo je samo početak Kakashijevih nevjerovatnih postignuća.
On je postavljen u tim sa još dvoje djece, koji su također tako mladi postali genini, a to su Obito Uchiha i Rin Nohara, pod vodstvom jednog od najmoćnijih ljudi koji su ikada živjeli, Minata Namikazea. Samo 1 godinu kasnije, Kakashi je toliko impresionirao Minata da je Minato insistirao da Hokage dozvoli da Kakashi polaže Chunin ispite sa samo 6 godina i Kakashi je te ispite bez ikakvih problema položio. No, koliko god Kakashi bio talentovan, on se uvijek nalazio u sjeni svoga oca. Ovo je dosta uticalo na Kakashija i on se zakleo da nikada neće biti kao svoj otac. Ovo je i svojim djelima potvrdio. Na primjer, kada iskorištava svoje prijatelje tokom misija i treninga, on bi hladno samo koristio Rin i Obita kao nekakve alate preko kojih može doći do svoga cilja. Nije ih uopšte smatrao svojim prijateljima. Ovo je dovelo do toga da ga Obito zamrzi i da radi sve što može da bude suprotnost Kakashiju i također da radi sve što može da spasi svoje prijatelje, a ne kao Kakashi da ih ugrožava. Ovaj Kakashijev hladan i bezbrižan karakter će uskoro od njega oduzeti i ono malo sreće u životu što mu je preostalo. Drugo poglavlje. Bitka kod Kanabi mosta. Kakashi je sa samo 12 godina postao Jonin i te iste godine se Treći svjetski Shinobi rat privodio kraju. Kao Jonin, Kakashi sada može voditi svoj tim na misije, dok je Minato zauzet. Obito i Rin pod vodstvom Kakashija su dobili zadatak da unište Kanabi most i tako bi se selo Kamenja povuklo iz rata i tako bi završio Treći svjetski Shinobi rat sa Konohinom pobjedom. Kakashi je prije ove misije pokušavao da nauči da koristi Rasengan kao Minato, ali i dalje nije imao dovoljno stabilnu kontrolu nad svojom čakrom da koristi Rasengan u borbi. Kao što vidimo kasnije u animeu, on može stvoriti Rasengan, ali zato mora stajati mirno i ne može ga u borbi koristiti. Jer je Kakashi rođen sa afinitetom za električnu čakru. On je pokušao sebi olakšati da koristi Rasengan, koji sam od sebe nema elemenat, tako što ga spoji sa električnom čakrom. Ali se tako Rasengan samo raspadne i Kakashiju u šaci samo ostane ogromna količina električne čakre. Kakashi je od te, na prvi pogled neuspjele tehnike, stvorio novu tehniku koju je on nazvao Chidori. No, ova tehnika je imala ogromnu manu. Kada je Kakashi koristi, njegovo vidno polje se baš puno smanji zbog brzine kojom se kreće kada koristi tehniku. Čak je jednom Kakashi zamal poginuo zbog ovoga. Nakon ovoga je Minato zabranio Kakashiju da koristi Chidori. Sada, putujući kroz selo Trave prema Kanabi mostu, Kakashijev tim naleti na 2 vojnika sela Kamenja i oni kidnapuju Rin kako bi je mogli natjerati da im kaže šta je njihova misija i šta zapravo 2 vojnika Konohe rade u selu Trave. Kakashi, ne želivši da bude kao svoj otac, odluči da ne vrijedi spašavati Rin i naredio je Obitu da njih dvojica sami završe misiju. Obito je naravno odbio njegove naredbe i otišao je da sam spasi Rin. Prije nego što je otišao, Obito je rekao Kakashiju da on vjeruje da je njegov otac zapravo bio heroj jer je spasio svoje prijatelje i da su najgori ološ na svijetu oni koji napuste i žrtvuju svoje prijatelje. Kakashija su mnogo pogodile Obitove riječi i ubrzo je i on krenuo da spasi Rin. Stigao je u pravo vrijeme da spasi Obita koristeći mač koji mu je njegov otac ostavio. Tokom ove borbe, Kakashi je izgubio jedno oko i Obito je probudio svoj Sharingan. Njih dvojica napokon pronađu pećinu u kojoj je Rin i spase je, ali je jedan vojnik sela Kamenja svojom kamenom čakrom uzrokovao da se ta pećina sruši. Jer je Kakashi izgubio jedno oko, on nije mogao vidjeti da ogromna stijena pada prema njegovoj glavi. U tom trenu Obito skoči na Kakashija,
gurne ga i spasi mu život. Kada je došao sebi, Kakashi krene da se zahvali Obitu, ali ga užasan pogled dočeka. Obito leži ispod stijene, pola tijela i pola glave mu je stijena uništila i Obito jedva drži svoje oko otvoreno, jedva diše i jedva može pričati. Kakashi pokuša da spasi Obita, ali ništa ne može. Znajući da mu je ostalo samo nekoliko sekundi života, Obito je zamolio Rin da mu izvadi preostalo zdravo oko i da ga usadi u Kakashija. Obito se pozdravi sa svojim prijateljima. Oni pobjegnu iz pećine i Obito se pomiri sa svojom smrti. Kakashi sada ima Obitov Sharingan i napao je čovjeka koji je uzrokovao da se pećina sruši. Mač koji je Kakashi dobio od svoga oca je uništen tokom ove borbe, ali je Kakashi ubio tog lika koristeći Chidori. Zahvaljujući vizualnim sposobnostima Sharingana, Kakashi napokon može koristiti Chidori u borbi, jer mu je sada vidno polje savršeno i kada koristi Chidori, zahvaljujući Sharinganu. Ubrzo i Minato stigne i pomogne Kakashiju i Rin da unište Kanabi most. Minatov tim se vrati u Konohu, ali Uchihe ne daju Kakashiju da se odmori. Oni su uporni da se od Kakashija treba oduzeti njegov Sharingan, jer misle da je sramota da neko izvan Uchiha klana ima Sharingan. Ali poglavar Uchiha klana, Fugaku Uchiha, odluči da ispoštuje Obitovu želju i dozvoli Kakashiju da zadrži svoj Sharingan. Kakashi je napokon dobio priliku da se odmori, ali rat opet nije gotov. Tokom jedne misije, Rin je opet kidnapovana, ali ju je Kakashi spasio. Rin otkrije Kakashiju da je selo Magle prisilno zapečatilo trorepu zvijer u nju kako bi mogli uništiti Konohu kada se Rin vrati u nju. Rin zamoli Kakashija da je ubije, ali Kakashi nije to želio, jer je obećao Obitu da će štititi Rin. Tokom borbe sa vojnicima sela Magle, Rin se iznenada bacila pred Kakashija. Kakashi se zbog Chidorija toliko brzo kreće da se ne može zaustaviti i njegov Chidori probije Rin kroz srce. Rin je sa osmijehom umrla, jer sada zna da Konoha neće pasti. Ali ovo je tolika trauma bila za Kakashija da je on probudio Mangekyo Sharingan i onda se onesvijestio nakon toga, okružen najmoćnijim Anbu vojnicima sela Magle koji su spremni da ga napadnu. Minato kasnije pronađe Kakashija kako onesvješćen leži u polju krvi, okružen desetinama mrtvih Anbu shinobija. Ne znajući šta se desilo, Minato vrati Kakashija u Konohu. Minato je nakon rata postao Hokage i Kakashi je opet ostao sam. Svi njegovi prijatelji su mrtvi. Jedino što je ostalo od njih su Obitovo oko i mrlja krvi koja je zagorila na Kakashijevoj ruci. I ovo će ga čitav život pratiti. Čitav život će imati tu mrlju na ruci i svaki put kada vidi svoju ruku, sjetit će se šta je sa njom uradio. Treće poglavlje. Kakashijev život u Anbu jedinici. Kakashi se sada nalazi u ogromnoj depresiji. Mi znamo da mu je Obito promijenio mišljenje i da sada Kakashi cijeni svoje prijatelje, ali to niko drugi ne zna i po selu se samo šire priče kako je Kakashi namjerno ubio Rin samo da završi svoju misiju. Tako je Kakashi dobio nadimak Kakashi ubica prijatelja. Minato sada zna koliko je crna Kakashijeva duša i zna da priče po selu samo još više muče Kakashija, pa zato Minato odluči da Kakashija sakrije od javnosti tako što ga ubaci u Anbu jedinicu Konohe, gdje su svi članovi u potpunosti anonimni. Ali ovo je bio mač sa dvije oštrice. Kakashi je bio jedan od najboljih članova Anbu jedinice i čak je postao kapetan, ali je Kakashi također postao dosta okrutan tokom borbe. Nije nikoga želio da poštedi i sve neprijatelje je hladnokrvno ubijao na svakoj misiji. Kakashi je samo više i više padao u tamu.
Tokom napada devetorope lisice na Konohu, Kakashi je pokušao da ide da spasi Minata, ali mu treći Hokage to nije dozvolio i naredio mu je da štiti granicu Konohe, jer se Minato može sam braniti. Kada je Kakashi saznao da je Minato ubijen, to mu je još više počelo razarati dušu. Minato je bio posljednja osoba koju je Kakashi volio i koja je voljela Kakashija. Danzo je iskoristio ovu priliku da izmanipuliše Kakashija i da ga ubijedi kako je treći Hokage zla osoba, kako ga ne treba poštovati i kako Kakashi treba da se pridruži korijen jedinici kojom samo Danzo upravlja i gdje Hokage neće nad njim imati nikakvu moć dok je tu. Tako je Kakashi nakratko postao član korijen jedinice gdje je Yamata upoznao, koji se tada predstavljao pod imenom Kinoe. Kada je Kakashi vidio da Kinoe ima moć drvenog stila prvog Hokagea, on je provalio u Hokageovu kancelariju, gdje je otkrio da je Konoha izvršavala razne eksperimente da repliciraju ovu moć, ali je treći Hokage lično ukinuo te eksperimente jer su bili previše nehumani. Kasnije je Orochimaru u tajnosti nastavio ove eksperimente. Hokage je uhvatio Kakashija kako mu rovi po stvarima i ispričao mu je sve to o eksperimentima. Tada je Kakashi shvatio da je pogriješio. Otkrio je Hiruzenu sve Danzove planove i zakleo se da se nikada više neće okrenuti od Hokagea. Zbog ovoga je Danzo poslao Kinoea da ubije Kakashija, ali ga je Kakashi nadjačao, ali ga nije ubio. Ovo je bio prvi put da je Kakashi poštedio neprijatelja i ovo označava Kakashijev povratak iz tame, zahvaljujući trećem Hokageu. Kakashi je pokušao da napusti Anbu jedinicu, jer ga je bilo stid raditi za čovjeka kojeg je izdao i koji mu je opet oprostio sve to što je uradio i uputio ga na bolji put u životu. Ali je Hiruzen insistirao da je Kakashi vrijedan momak i čak ga je postavio kao svoga ličnog bodyguarda. Ubrzo Kakashi i Hiruzen saznaju da je Orochimaru nastavio raditi eksperimente koje je Hiruzen zabranio i Kakashi pokuša da ga zaustavi, ali samo pogledavši Orochimarua u oči, Kakashi se zaledio. Kakashi nikada prije nije vidio toliko zlu osobu. Orochimaruovo prisustvo je bio najveći strah koji je Kakashi ikada osjetio. I jer je Kakashi bio zaleđen u strahu, Orochimaru je pobjegao i napustio je državu. Sada se u animeu nastavlja ovaj dio priče preko filera, ali ovdje staje kanonska priča Kakashija koju novela pokriva, pa nećemo sada također i o filerima pričati. Ovaj susret sa Orochimaruom je zauvijek promijenio Kakashija. Vidio je šta je istinsko zlo i shvatio je da je i on zamal takav isti postao. Zakleo se je da nikada neće takav postati i tako nastaje Kakashijev karakter kojeg svi poznajemo iz prvog dijela Naruta. Sada Kakashi nije više u depresiji i čak se zna često i našaliti, baš onako kako ga vidimo na početku Naruta. Nakon Uchiha genocida, Hiruzen je izbacio Kakashija iz Anbu jedinice, jer je u protekle 2 godine postao veoma ljubazan i razuman čovjek, ni sličan onome što je bio kada je tek postao Anbu vojnik. Kakashi je sada opet Jonin i kao Jonin on ima pravo da za veću platu obučava tim genina koji su tek završili Shinobi akademiju. 4. poglavlje. Tim 7. Kakashi je dobivao mnogo timova genina da vodi, ali se Kakashiju ni jedan od njih nije svidio, jer niko nije znao poštovati svoje prijatelje i raditi skupa kao tim. Kasnije je Hiruzen lično sastavio tim genina koji će Kakashi voditi. Taj tim se sastojao od 2 najvrijednija genina Konohe, sa kojima je Hiruzen samo Kakashiju vjerovao da će ih paziti. Ovi genini su Naruto Uzumaki, Jinchuriki devetorope lisice i sin 4. Hokagea, Kakashijevog učitelja.
Sasuke Uchiha, posljednji živi Uchiha u Konohi, kojeg sada samo Kakashi može naučiti kako da koristi svoj Sharingan, i Sakura Haruno, koja služi kao balans između suprotnosti koje su Naruto i Sasuke, i za koju će Kakashi kasnije primijetiti da ga dosta podsjeća na Rin. Kao što sam ranije u videu rekao, nećemo se mnogo fokusirati na Kakashijev život u ovom periodu, jer vjerujem da smo svi pregledali barem prvi dio Naruta, pa ćemo zato to preskočiti, jer bi to sada samo bilo bespotrebno oduživanje videa. Kakashi i njegov Tim 7, su izvršavali mnoge misije tokom ove godine, ali se Tim 7 polako počeo raspadati krajem te godine. Prvi koji je napustio tim je bio Sasuke, koji se odrekao svega što se Konohe tiče i otišao je da uči od Orochimarua, jer je smatrao da ga niko u Konohi ne može napraviti dovoljno moćnim da ubije svoga brata i osveti svoju porodicu. Sljedeća osoba koja je napustila Konohu i Tim 7 je Naruto, ali se Naruto nije odrekao Konohe, kao Sasuke. Naruto je samo odlučio da putuje svijetom i da trenira sa Jiraiom kako bi postao dovoljno moćan da vrati Sasukea u Konohu. I posljednja je Sakura privremeno napustila Kakashija, jer se tim već raspao i jer je Sakura željela postati medicinski shinobi, a to je Kakashi ne može naučiti, pa je zato Sakura postala učenica 5. Hokagea, Tsunade Senju. Kakashi napokon ima par godina da se odmori. On je čitav svoj život služio u vojsci. Jedan je od najmoćnijih vojnika Konohe. Sa svojim Sharinganom kopirao je i može koristiti preko 1000 različitih tehnika. Nadimak Kakashi, ubica prijatelja, je zamijenio sa nadimkom kopiji ninja Kakashi i po tome je sada širom svijeta poznat. Zna koristiti svih 5 elemenata i savladao je u potpunosti električni, kameni i vodeni stil čakre. Iskreno, ako je iko zaslužio 2 godine odmora, ako ne i više, to je Kakashi. No, Kakashi opet nije mogao da ništa ne radi ove 2 godine, jer nije na to navikao, pa je odlučio da i on nastavi svoj trening, kao i njegovi učenici. Počeo je da trenira sa svojim Sharinganom. Tačnije, sjetio se da mu se Sharingan čudno ponašao one večeri kada je ubio Rin i želio je da sazna šta je to bilo. Kakashi je nakon 2 godine treninga naučio koristiti Mangekyo Sharingan. Uz to i moć koju je njegov Sharingan imao, a to je Kamui. Kamui je moć koja na prvi pogled u potpunosti izbriše iz postojanja sve što se nalazi u tački u koju Kakashi gleda. Ove iste godine se Naruto vrati u Konohu i Tim 7 ubrzo nakon ovoga odlazi opet na misiju skupa nakon toliko vremena da spase 5. Kazekagea od Akatsukija. Tokom ove misije Kakashi prvi put koristi Kamui u borbi protiv Deidare kako bi mu ruku otkinuo, ali mu je ovaj potez toliko čakre iscrpilo da je Kakashi dugo nakon toga morao ležati u bolničkom krevetu. Tim 7 je dobio ključnu misiju nakon ovoga, a to je da saznaju gdje je Sasuke i da ga vrate u Konohu. Ali Kakashi je i dalje u bolnici i mora neko da vodi Tim 7 na ovu misiju dok njega nema. Tsunade je odabrala Yamata da bude novi vođa Tima 7 dok se Kakashi ne oporavi. Kada se Kakashi oporavio, napokon je došlo vrijeme da opet nastavi svoju dužnost kao učitelj Tima 7, tačnije kao Narutov učitelj. Kakashi je Narutu pomogao da sazna da je rođen sa afinitetom za zračni stil čakre i nakon veoma teškog treninga, tokom kojeg je Kakashi toliko truda uložio, on je pomogao Narutu da izumi novu tehniku. Ubrzo će Naruto prvi put u borbi koristiti ovu novu tehniku protiv Kakuzua, nakon čega ga je ubio Kakashi. Nakon ovoga u Konohu dolazi Pain. Pain uništi Konohu i Kakashi se pronađe u borbi protiv Ashura i diva staza boli. Kakashi biva ubijen tokom ove borbe. Jer je Kakashi umro nezadovoljan sa svojim životom, njegova duša je poslana u svijet mrtvih
gdje idu ti koji nisu zadovoljni sa svojim životom ili oni koji imaju neki nezavršen posao u svijetu živih. Tu Kakashija dočeka njegov otac. Nakon razgovora sa svojim ocem, Kakashi mu kaže kako se on slaže sa njim. Kaže mu da se treba poštovati to što je uradio i da nije sramota što je spasio svoje prijatelje. Sada Sakumo može napokon u miru provesti svoju vječnost i njegova duša je preselila u takozvanu čistu zemlju, gdje idu duše onih koji su zadovoljni sa svojim životom. A u međuvremenu Kakashi osjeti kako ga neka sila vuče iz svijeta mrtvih. Nagato je oživio sve one koje je pobio tokom napada na Konohu, uključujući Kakashija. Sada ćemo preskočiti mnogo događaja, jer oni nemaju nikakav utjecaj na Kakashijev život i prelazimo na 4. svjetski Shinobi rat. 5. poglavlje. 4. svjetski Shinobi rat. Lider Akatsukia, koji se predstavljao kao Tobi, je proglasio početak 4. svjetskog Shinobi rata protiv svih 5 velikih država. U Konohi je haos nastao, jer je 5. Hokage u komi, a Danza, koji je trebao postati 6. Hokage, je ubio Sasuke Uchiha. Vijeće Konohe je sazvalo hitan sastanak, na koji je i Kakashi bio pozvan. Tu je vijeće proglasilo Kakashija 6. Hokageom i jedva su ga natjerali da pristane na tu odluku. Ali prije nego što su ga mogli zvanično postaviti kao Hokagea, Tsunade se probudila i Kakashi joj se zahvalio, jer nije želio da ima sve obaveze Hokagea. Rat je započeo i Kakashi je postavljen kao komandir 3. divizije Ujedinjenih Shinobi sila. Kakashi se 2 dana i 2 noći neprestalno borio u ovom ratu. Početkom rata se morao boriti protiv 7 najmoćnijih mačevlaca magle koji su ikada živjeli, ali to nije ništa kada se uporedi sa njegovim kasnijim bitkama, koje su ga fizički, ali i psihički uništile. Sredinom rata se on uz Naruta i Might Guya našao u borbi protiv misterioznog Tobija, koji je lider Akatsukia, koji je započeo rat i koji se predstavljao kao Madara Uchiha, iako je pravi Madara tada bio na drugom bojištu. Kakashi je tokom ove borbe primijetio da se stvari koje on uništi Kamuijem zapravo ne unište, nego se pošalju u neku dimenziju kroz koju se i Tobi može kretati. Kakashi je shvatio da ovo može samo značiti da je Tobi nekako uspio ukrasti Obitovo drugo oko kada je umro, jer su im Sharingani tako spojeni. No, kada je Naruto slomio Tobijevu masku, Kakashi nije mogao vjerovati svojim očima. Ispred njega je stajao Obito Uchiha. Nije poginuo prije 20 godina, nego je Madara spasio njega i sada njih dvojca žele da čitav svijet stave u beskonačni san. Koliko god ovo mučilo Kakashija, on se morao boriti da ubije svoga bivšeg najboljeg prijatelja, koji mu je uzor bio, i opet mora još jednog svoga prijatelja da ubije. Iako je ovo sada jedna od kraćih, ova borba između Kakashija i Obita je jedna od najboljih u čitavom animeu. Toliko je emotivna, muzika je savršena, čak ima i jeziva tišina tokom ove borbe, koja se ne može pronaći nigdje drugo u animeu. Inače, u anime borbama likovi non stop pričaju, ali tokom ove borbe, samo po izrazima lica i pokretima likova, možemo shvatiti koliko je ova borba teška za Kakashija, ali je također toliko i teška gledati i za nas, jer mi znamo kroz šta su sve ovi likovi prošli i šta je dovelo do ove borbe. Ako ikada budem pravio video na temu najbolje bitke u Narutu, ova bitka bi bez dileme bila pri samom vrhu, iako je jedna od najkraćih. Sada ćemo malo ubrzati, jer opet ne želim da pričam o onome što svi već znamo. Obito postane Jinchuriki 10 zvijeri. Naruto prevede Obita na svoju stranu. Madara otme zvijer od njega
Naruto i Sasuke umiru, Madara otme Kakashijev Sharingan, Madara dobije oba svoja Rinegana i sada je spreman da aktivira beskonačni Tsukuyomi. No, Naruto i Sasuke se pojave sa novim sposobnostima 6 puteva i spase Kakashija i Sakuru od Tsukuyomija. Sada je na čitavom svijetu budno samo 5 osoba. To su likovi sa moćima 6 staza, kao što su Madara, Naruto, Sasuke i Obito. Također i Kakashi i Sakura, koje je Sasuke spasio, koristeći svoj Susanoo. Da, zaboravio sam još spomenuti da Obito sada ima oba svoja Sharingana i Kakashi nema ni jedan. Ima svoje oko i ima novo obično oko koje mu je Naruto napravio sa svojim novim moćima. Madari je crni Zetsu, nažalost, srce slomio i prizvao je Kaguju, koja bitku prenosi u svoje razne dimenzije. Tu se Obito žrtvuje da spasi Kakashija i nakon smrti Obita njegova duša se pojavi u Kakashijevoj svijesti i tu mu Obito privremeno da pristup svojim Sharinganima. Tada Kakashi otvori svoje oči, koje sijaju jakom crvenom bojom, i okruži sebe svijetlo plavom čakrom. Ostali likovi pogledaju prema Kakashiju i vide ga kako koristi perfektni Susanoo, zahvaljujući Obitovim očima i čakrom 6 staza. Zahvaljujući ovome su naši likovi uspjeli nadmudriti Kaguju i zapečatiti je. Naši likovi se vrate u svoju dimenziju i rat se privodi kraju, ali nakon svega ovoga, Kakashi više nije mogao ni da stoji na svojim nogama. Čak ga je Sakura morala svo vrijeme držati, da ne bi pao. Od svih likova koji su se borili u ratu, Kakashi je taj koji je kroz najviše toga prošao i koji se najviše napatio i najviše truda uložio. Rat se napokon završio na Narutov 17. rođendan, nakon što se Sasuke predao i priznao da je izgubio. Sada napokon dolazi red da se sva Kakashijeva djela tokom ovog rata, ali i prije toga, priznaju i nagrade. 6. poglavlje. 6. Hokage. 5. Hokage Tsunade Senju je nakon rata sišla sa vlasti zbog njene ovisnosti o alkoholu i kockanju, ali nije bilo teško izabrati 6. Hokagea. Kakashi je legendarni shinobi, poznat širom svijeta. Učenik je 4. Hokagea. Bio je lični bodyguard 3. Hokagea, kao i kapetan u najmoćnijoj grani Konohine vojske i komandant u ujedinjenim shinobi silama. On zna koristiti preko 1000 različitih tehnika, kao i svih 5 stilova čakre. Najmoćnija je osoba u Konohi, izuzev Naruta koji je još dijete i Sasukea koji je u zatvoru. Također je već nekoliko dana prije toga, pred rat, već faktički postao Hokage, kada ga je vijeće Konohe odabralo, dok je Tsunade u komi bila. Zato ovaj proces uopšte nije bio težak i Kakashi je faktički preko noći postao 6. Hokage, jer je sve već bilo riješeno, još i prije rata. Kakashi je kao svoga savjetnika odabrao najinteligentnijeg čovjeka u čitavoj državi, ako ne i na čitavom svijetu, a to je Shikamaru Nara. Kakashi je čitav svoj život proveo u vojsci i rad u kancelariji nije baš nešto za njega. Da ne bi izludio od sve papirologije, on je za razliku od svih drugih Kagea redovno išao na razne teške misije i svaka od ovih misija je opisana u raznim Naruto novelama. Najznačajnija stvar koju je Kakashi uradio kao Hokage je kada je opet osnovao korijen jedinicu i sebe postavio kao njenog lidera. Znači Kakashi je sada isto ono što je Danzo bio i istovremeno je i 6. Hokage. Za mnogo više informacija o ovome što sam sada rekao, možete pogledati ovaj video. Nama gledaocima izgleda kao da je Kakashi samo kratko vrijeme bio na vlasti, jer se preskače u animeu sve od njegovog dolaska na vlast pa do njegovog silaska, ali Kakashi je jedan od Hokagea koji je najduže bio na vlasti.
Nama izgleda kao da je Tsunade dugo bila Hokage, jer je ona Hokage tokom većine animea, ali je ona bila na vlasti samo 3 godine, a Kakashi je bio Hokage oko 15 čitavih godina. On je možda drugi Hokage sa najdužim mandatom, odmah ispod Hiruzena, jer ne znamo koliko su Hashirama i Tobirama bili na vlasti, ali s obzirom na to da su relativno mladi umrli, mislim da je sigurno reći da je Kakashi čak i od njih duže bio Hokage. Kada je Hiruzen svojom voljom sišao sa vlasti, on je svoje vrijeme provodio u svome domu pušeći svoju lulu. Tsunade kada je sišla sa vlasti je nastavila kockat se i piti, ali Kakashi nije kao njih dvoje. Kada je Kakashi sišao sa vlasti i predao dužnost svome učeniku Narutu Uzumakiju, on nije bio kao Hiruzen ili Tsunade. Iako više nema nikakve dužnosti, on i dalje nastavlja ići na razne misije kada god ima priliku. Na primjer, Kakashi je jednom otputovao Haman na suprotnu stranu svijeta tokom misije da pronađe lijek za Narutovo smrtonosno oboljenje. On jednostavno nije navikao da odmara i jedino što mu zadovoljstvo donosi je rad za njegovu domovinu. Ali ovo što radi njega veoma lako može ubiti, pogotovo jer je Kakashi sada u svojim 50. godinama života. Ako vas zanima kako ja mislim da će Kakashi umrijeti, možete kliknuti na uzvičnik u ćošku vašeg ekrana i pogledati taj video, ali što se ovog videa tiče, ovdje stajemo. Naravno, nisam mogao baš sve pokriti u ovom videu, pa mi obavezno u komentarima napišite ako sam nešto bitno izostavio, kako bi drugi to mogli vidjeti. Također, od srca želim da se svima zahvalim koji su ovaj video do kraja pregledali. Ostavite like ako vam se svidio video, ostavite dislike ako vam se nije svidio video i nemojte zaboraviti da se pretplatite ako već niste, da ne biste propustili buduće videe. Ipak preko 70% vas nije pretplaćeno, a svaki pretplatnik mi toliko mnogo znači. Ako imate ikakva pitanja ili preporuke za buduće videe, ostavite ih u komentarima.